My naam is Ilse Klink en ek speel Diona in Stroomop. My karakter is eintlik, sy's 'n ma. Eintlik skeep sy haar familie 'n bietjie af want haar werk is vir haar baie belangrik en daar is 'n punt in die storie waar ma en dogter moet connect. Ek dink wat vir my baie opwindend is die feit dat ons in die bos gaan wees en op die rivier gaan wees. Dit is vir my baie exciting want ek hou nogal van kampeer, ek hou van die bos, ek hou van die wildernis, ek hou van al daai tipe van goed. So dis vir my baie exciting. My name's Carla Klassen, and I'll be playing the role of Nixie in Stroomop. Nixie is a 21-year-old, just studied in London and has somehow come home and has not explained a reason for leaving her studies overseas. She's a little bit of a rebel, very close to her dad, has a few issues with her mom. I'm very excited. This is my first film and we're going to be so immersed in the world, and I think that's such a blessing because how many people you're actually able to be in the environment and in the conditions. Hallo, ek is Chanel de Jager en ek speel Adrie in die opkomende baie exciting avontuurfilm Stroomop. En Adrie is 'n mamma van 3 monstertjies. Sy het hulle baie lief, maar sy voel sy verdrink so bietjie. Ivan het my gebel so 3 maande terug. Toe sê hy, kan ons 'n foto kry van Adrie want ons wil nie hê Adrie moet te maar wees dat jou vrouens gaan just keer ou by jouself nie. Toe sê hy soos, kan jy so 'n paar kilogram opdaal? Dis ek soos, ja. En so dit was feesseisoen, dit was Kersfees, dit was Nuwejaar en ek het maar nog pudding geskep en nog 'n ou broodjie geëet. So ja, die Adrie is nou lekker vol en gereed.